ئەمە کارگەشی بچووکمان داناوە کاری دەستیە وەکو مەرکانی دروست دەکەین شتایگەر ڕووکی عەدیقەی دروست دەکەین وەکو نافورە چەند شتێکی جوانتر ئەگەر سپێنی بازاڕەکە خۆشتر بی پەرەی زیاتر پێ دەدەین عەزیز دەکەم وەکو هاوڵاتێکی کوردستان خەرکانی کەش ئەو ئیش بکەن کار بکەن بۆ خۆیان مەسەلەن کارێکی دەستی بەرهەم بینن لە باتی لە دەوڵەتە مەسەلەن ئەشامە بۆ بێ بۆ خۆمان بەرهەم بینین باشترا بۆ هەموو کوردستان ئیسفادەی لێ بکات. ئەو گوڵدانانە گوڵدانی بابێن قیاساتی گچکە و گەورە و زۆر قیاسمان هەیە لە بابرێن مەرکانی گەورە و وەسەد گچکە شتایگەر دیوار بابەتی کەشمان هەیە نافورە ئەوانە هەمووی دروست دەکەین هەموو کاری دەستی خۆمانە ئەو شتانەی کە دێ هەمووی کوردستانە بەردەکەی کوردستانە هەموو بابەتەکان 100%. هذا بيشانگاه تحفياتنا اف تحفياتا نسبت نوكا هر مالكا بي تي في شوية هي اف شوية هنيجي يعني قلة بوفية ساعاتا يعني لامبانا بجمعتا يد بخارنا يد بخيرنا يد قلت شولانا جي جانية اغلبها سطاسات يد جي جانية. از هاتیم والله عندك گلاب کرم و ساعتا اوان بوفیت بچی که ناف ماله چاسا بکرین بود دکان خو گلک دلم نه گلک لاون زیانت وان او اینا همیش گلک لاون گلا ساعت وان و بوفیت ناف ماله بچی کو خانیت نوی چیت کن کرن ساعت کرن بوفیت بچی کرن تشواس همیش کد کرن. Están un poco más animadas ya. Lo que más están pidiendo son temas de Disney, piden pocos paisajes, piden poco surrealismo, lo que están haciendo, lo que están pidiendo es más los temas de moda, tipo el Baby Yoda de la serie nueva Mandalorian de Disney o Dragon Ball de... Estos dibujos de verdad los hemos ido actualizando, ahorita está muy de moda lo que son los fluorescentes, los colores fluorescentes y también está mucho lo que es, hay muchas parejas que son de diferentes países y por lo menos tenemos como símbolo las banderas